Mudah-mudahan susah sebab lam daya hana santriwati pasti merumpa inang solehah yang bibi mirah dan lusung pipi. Masya Allah. Gerehem naga lun pikir do rupa jihlan do lam kawan rusa pakai manteba hajat betro kaim cuko oh di dayah rama. Dahan merempak yang bibi mirah hana masalah dah hana madu yang abi perle akhlak ne bepah yang je semerah bejer peduk bu Taja usiglina ade kana betul le thak ade le kana taja usumirah simpang kakak tanyo yang jakbut hama jan nikah hai tungku bela metuah menyo pangkai hana menang. Okay, ladies and gentlemen, before going for starting our video, don't forget to subscribe, comment, like, and share. Kaum mak yang mutuah, kaum ayah yang berbahagia, anak-anak emak yang tarik jedah, di anak ayah gagah setia. Yang pun subscribe atau langganan, dua herakan nelek pih benar. Keleh ne komen menyonasaran, keput hai taulan ne share ke syahra-syahra. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam ke dengku yang tanya hormat, menancit salam para akhwat yang mantang taat sabar menunggu. Salam yang wajib dalam sembahyang, sunat hairakan wate berjumpa. Makruh bi salam yang santap hidang haram hai taulan ke anak dara. Pakang apa benar? Haram sih ke anak dara terbanyak ajnabi. Ya jelah. Menyota hudai perle bahagia, betatem jaga yang suruh Rabbi. Putra yang neyu tatem kerja, puyang nejela tatem jauhi. Daja ulau tak kawe engket, uate isuro tak kau bak bangkang. Menyohana pun yang hana patut, tak pelikut beda kerja. Betul. Menancit tema ke titah Nabi, beta imani puyang ne sabda, puyang ne suruh tatem paduli rasul ne janji hudai bahagia. Yoh goh nai talaboh buka tanda hukilat engkau rekamate. Yoh wate tega tajak haruka tajak ibadat segala mati. Yang cukup penting wahai sahabat betatem ikat nyan titel takwa. Tapubut wajib ka dengan sunat walau pit mangat yang tanyo rasa bahwa teziro atau ngan sahabat but yang taat yang tak kerja bek di ketuan nataja Jumat peduh but sunat bak masih darah lu yang kata-kata menang yang ke tanyo bek lagi ya galillah lima tuan lah walaupun pedih yang tanyo rasa tetap setia ke sidar Rabbi. Bek di ketuan nata puasa meliket tema tiji Indomie. Yo boleh dah kalau urus rebuh Indomie di puasa tapi. Yang ke nyampe dah yo. Yang ke. Yang cukup penting benar sembahyang leuh nyan takadam ummi ngan abi. Allahu Rasul dengan timpan mangar engkui ngan yahdra mangan maui oleh payah ja mentang ilang anu muntui. Dud apui ji pajuh abo li ji pajuh ji pula pingkui dubit apui di dalam kasur. Beda dat pikir gop hudep mangat tanyo mekaratkan jih yang kira menancit tema oh tanyo mangat benar tak ingat bek mekalung cahra. Niba malamnya malam Jumaat. Hai santri nemat ke haba beraya tak nekem di dalam masjid karenanya malam Jumat halepah kerja. Betul. Mati di dunia mantang na ujung lam nangro tutung di padang mahsyar menyota hudip hana musinggung insyaallah langsung tamang siruga.